V redu, ti? Ja, itak. Ej, si pripravljena na zbajo danes? Ja. Okej. Ej, shit, problem ima. Moji starši ne morejo name pripeljati. Shit, kaj pa zdaj? Ja, ne vem, a imaš ti motor, karkoli, da bojo hitro tja prišli? Ne, nič nimam. Shit. Ja, shit. Kaj pa zdaj? Greva peša, najhitrej boš. Ja, pejva. Ajde. Greva. Dele bi rabili prevoz. Ja, res je. Ja, nič. Pejva, hiter, da bo... Koliko je ura? Ura je 10 čez 10. Ojoj. Je pa pol 11, ne? Ja. Ja, zaba. Okej, nič. Ej, a si slišala eno legendo o eni punčki, ki so jo utopili v reki? Sem. Okej. Sam jaz v to bedarijo ne verjamem. To kar neki. Zakaj? Meni bo to zanimivo, ful hudo. Dobro, zanimivo. No pa povedo. Okej. No, pred 100 let nazaj so eno punčko umorili. Ja, in? Ja, in pol... Kaj? So ji starši, ki so jo sovražili in zdaj pa je, da straši po celi zemlji. Shit, to pa ni dobro. Ja, ne, ni, ne. Kaj? Ja. Okej, nič. A si slišala to? Kaj? Dej si sam veterno, dej. Ne bo tako hitro preslišala. Ja, pa ne, pa ni, lej. Kaj? Pej hitro. A slišala? Ja. Peva naprej, mogoče inač. Shit, greva hitrej. Mačkaj. Okej, gremo. Neč, raj, peva bolj tlele prtraj. Peva malo hitrejš. Okej, ne, pet. Okej, neč. Grem jaz hiter. Ajde, gremo. No, peva. Joj, kaj je to? Shit. Oj. Oh, shit. Kdo si ti? Stari. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Ne mene. Ne,